Gini aja cara ngupaninya Ki, tutorialnya tuh. Jadi si ikan teh begitu umpan turun, ya langsung diselewengin. Karena ikannya lapar, jadi airnya tereureun. Anjing. Nun. Nah, gini aja cara ngupaninya Ki, tutorialnya tuh. Jadi si ikan teh begitu umpan turun, ya langsung diselewengin. Karena ikannya lapar, jadi airnya tereureun. Usutnya ngenyok, goblok. Amin. Jadi beginilah. Nah, tuh liatin turun. Nun. Nah, gini aja cara ngupaninya Ki, tutorialnya tuh. Jadi si ikan teh begitu umpan turun, ya langsung diselewengin. Karena ikannya lapar, jadi airnya tereureun. Usutnya ngenyok, goblok. Amin. Jadi beginilah. Nah, tuh liatin turun.